Mimi ni Claver Bavuga Rufata. Ninaishi hapa Kichanga. Tunakukuta hapa ndani ya ofisi yako. Unaweza kutuambia unafanya kazi gani hapa? Mimi ni president wa kikundi cha wazee na walemavu ambacho tunatumika hapa mwingine ya Kichanga. Tangu mwezi wa 7 tarehe 22. Ndio, utuambie kwa sasa hali ya walemavu na wazee iko namna gani hapa ndani ya Kichanga mnamo tarafa la Masisi? Walemavu hapa Kichanga, asante kuniuliza ile neno. Nashukuru sana kwanza sababu tunapata bahati ya kutembelewa na radio, television. Nashukuru sana. Walemavu hapa Kichanga wanasumbuka sana. Unaona, walemavu ni watu wenye hawajiwezi, hawana nguvu, walishalemama, maisha yao inadidimuka, hawana pato, hawana nini. Alafu wakati tumetoka katika ukimbizi kwenye tulikimbilia, tunafika hapa tunakutana vitu na kitu chenye tuliacha, walemavu chenye waliacha, kila kitu yote iko pie. Donc na kama nyumba yenye ilishabomoka, il y a des orphelins, matoto mayatima. Vraiment walemavu na wazee wanasumbuka sana sana sana. Maisha yao inasumbuka sana. Na mpaka leo niko naongea, hatuyapata mfadhili mwenye anakuja kuangalia wazee na walemavu. Isipokuwa tulipata Handicap International. Hayo ndio yenyewe ilifika ikapana mabeki, na mpaka saa hii kuko wamoja ambao hawayapata mabeki. Lakini wengine walipata mabeki. Yangu moja ndio ile pale. Lakini kuna wengine wengi ambao hawajapata mabeki. Walipofika pale kukituo wakawaambia kwamba beki zimeisha. Lakini timu mpaka saa hii walemavu hatuyapata mfadhili. Metungali tunapiga hodi kwa ma ONG kama watatufikia msaada mwaka kesho, ndio tungali tunachunga jibu kutoka kwao. Ndio, na utuambie maisha yao sasa walemavu kwa sasa, kibiashara hata kilimo inaendekaje? Asante sana. Unajua, unaona kama walemavu, kitu cha kwanza hawana nguvu za kwenda shambani. Wale kabisa, je dirais, walemavu wenyewe wanaweza kwenda shambani ni wachache sana. Na wale ambao wanakwenda shambani, unaona hapa Kichanga, shamba za hapa Kichanga ziko mbali. Mlemavu kutoka hapa kwenda Muhanga njoo karibu ni saa 2 za kwenda kushamba. Alafu shamba zingine ziko mbali, kutoka hapa kwenda kule Kiusha ni mbali, kwenda Mweso ni mbali. Huku sehemu za Bukombo hakuna namna ya kufika kule, security ngali yote. Vraiment walemavu kwenda shambani iko difficile. Mais alafu kipesa, je dirais hakuna kitu ambacho unaweza anzia yako. Vraiment kipesa hakuna kitu. Hivi kuishi kwa walemavu ni péniblement, wanaishi vraiment kwa shida. C'est vrai, wanaishi kwa shida, hakuna kitu, hakuna pato, hakuna nini. Vraiment kama ni kutumika, kuko wa cordonnier benye banajikaza, banafanya kazi kidogo kwa mikono, ndio tunaishi vile. Mais vraiment walemavu en general, maisha walemavu ni ya mbaya. Lakini tunaona ya kwamba mnakuwa na shirika hapa ndani ya ofisi mahali ambapo tuliko, na mimi nawaza kuna miradi mbalimbali ambazo mnatazamia kuziweka kimatendo ili walemavu nao waweze kujitegemea. Utuambie ni miradi gani ambayo nafikiria mnaweza kuiweka kimatendo? Asante. Mwani angalie kikaratasi ambacho tuko na miradi, nawaza miradi sawa 4 hivi. Miradi ya kwanza ni nutrition na tuko na agroélevage, tuko na microfinance, tuko na formation de métier, tuko na santé na nutrition. Formation de métier hapa kabisa ni kujikaza. Kuko walemavu ambao tulihimiza tunaanza kufanya germoire kwa kulima mboga, kwa kulima germoire iko yenyewe iko hapa ngambo Muhanga. Nimekwambia kwamba shamba ziko Muhanga. Hapa hakuna shamba.
tuko na Jeremare moja pale Muhanga mu microfinance, tuko na mavek hapa, niko na 10 groupes za avec, na kila groupe iko na 30 personnes. Tunajikusanya chaque mardi. Hivi jana tulikuwa hapa, kila mtu anakuya na 1000 francs, ile franga tunazikusanya pamoja. Alors kila mwenye anataka kufanya kabuchuruzi kadogo tunamkopesha ile franka yenye anahitaji. Alors tunapatana naye kwamba aenda fanye kabuchuruzi kake, apate kitu ya kupatia watoto, apate namuna ya kupata kanguo, hata kama kuna mtoto mwenye iko nasoma aweze kulipia mtoto. Me tunakuwa naye mapatano ya kwamba napasha kurudisha interet ya 10% ile franka ambayo tulimpatia kila mwezi. Ile ni cadre ya microfinance. Alors mu agro élevage bado hatuyaanza mafugo, sababu vraiment pesa ya kwanza mafugo njo nguvu. Me ile manake ile hatuyaifikia juu tungali na nguvu kidogo. Me tuko na waza tutafuga kuku na mbuzi na kondoo, ikawezekana na nguruwe tutazifikia. Me tuko sababu ya ile microfinance yenyewe tunafanya, na waza yote Mungu akatusaidia tunaweza pata. Je, mtatosha wapi wafadhili? Ninyi wenyewe mtaweza fanya hiyo miradi? Bon, unasikia kama miradi iko nguvu sana, lakini tuliweza kuandikia wafadhili, ikawezekana wa Mungu akatwenda mbele, wenda wafadhili wanaweza kutuangalia mwaka kesho. Tulisha waandikia, ni wengi tulisha waandikia. Maone jetu nyinyi natumikia hapa Mkichanga, wote tulisha waandikia. Tunachunga, alafu kama mwaka kesho wanaweza kutujia msaada. Na baada ya hapo utuambie kuhusu shule. Watoto wa wanyonge kama na hao wanasomaje? Watoto wanyonge kabisa wanasoma kwa shida, ni kwa shida. Unaona, nimesema juu ya ile microfinance, wenye wako na watoto wanawasomesha kwa shida juu hatuyapata vraiment mtu wa kugaramia watoto wetu, hatuyawapata. Me tunajua na tunaamini ya kwamba ingawa hizi siku ziko mbele tunaweza pata mfadhili anaweza kutusaidia, lakini vraiment watoto wanasoma kwa shida, na kuko wengi ambao hawasome sababu ya kukosa namna wazazi walipia franka ya shule. Kwa sasa ni ujumbe gani ambao unaweza kukua nao kuelekezea kwa huenda wafadhili ambao wanaweza kukufata kwenye kituo chetu cha SSTV? Asante. Hitaji yetu sisi wazee na walemavu, tunaomba wafadhili watujie msaada, sababu kitu cha kwanza nguvu hatuna, kingine maisha yetu inadidimuka. Wamoja ni vilema na wengine walizaliwa wakiwa vilema, kuko wenyewe hawatembee, wenyewe wanatembelea makinga. Vraiment la fois passée niliandikia handicap international, niko na walemavu wenyewe habatokake munyumba mpaka saa hii. Niko nasema niko na walemavu 4 habayatoka munyumba juu makinga yao balishaiba muvita. Alors bako tu pale munyumba, niko najiuliza na mie sijui jinsi banaenda katacho. Vraiment ni nguvu sana. Ninaomba vraiment wafadhili watusaidie tutoke katika hii hali ya maisha mbovu, maisha mabaya ya misere. Vraiment na wasi Mungu awatembelee, watusikilie huruma, watujie msaada sana. Vraiment wale wenye hawana makinga ya kutembelea wenye wawapatie. Juu niliomba international bakasema hawaya tumikia mwi Masisi, asema kwa natumikia ndani ya Ruchuru. Alors hawawezi kupana makinga, lakini walituambia kwamba siku zijazo watakuja watatumikia hapa Masisi. Tunachunga, alafu wakati ambao Mungu ataruhusu wenda wale walemavu ambao hawatoke nyumbani nao watapata makinga ya kutembelea. Kui makazi yenyewe tunafanya, vraiment tungependa, tunahitaji watu renforcer. Kama tunapata watu wa kuturenforcer, ONG ba kuturenforcer, ni karibu sana watu renforcer. Hata hii microfinance tungali chini sana, basi avec 1000 francs tutasaidia watu ngapi? Tuko watu wafika ku 800 hapa mwingine ya Kichanga. Alors avec ces 800 personnes, hii microfinance kuko wenyewe wanaleta ile 1000 francs, wengine hawanayo, hawapate. Lakini ile kidogo yenyewe tunapata, mwenyewe anaweza kutumika, tunampatia. Lakini wengine kabisa bako na shida. Mkitujia msaada, wakitujia msaada itakuwa vizuri sana.
Hii yote tusie tukipata mtu wa kutupatia kaufugu, tunafuga itakuwa mzuri. Wakitutafutia hata kitu ambacho kinaweza kutupatia interet activité génératrice de revenus. Tuseme tunaweza furahi sana wakitupatia sawa mashine ya kushona, wakitupatia namule inaweza kuleta faida. Vraiment niliomba watufundishe kutengeneza champignon. Juu wakitufundisha champignon, mtu atalima kwake buyoga, asubuhi ataenda tauzisha, atapata kitu ya kusaidia familia. Vraiment ni ile naomba wafadhili watujie msaada, watusaidie na sisi tungali na nguvu zenye tunaweza tumikia fasi moja. Tunaweza tumika isipokuwa kutembea, ndio tunashindwa, wenyewe hawana mikono, wanaweza fuga, wanaweza fanya kitu kingine, lakini vraiment wafadhili watusaidie. Jo vile ndugu yangu journaliste, tufikishie malalamiko yetu. Ndio, utuambie basi wewe unafanya kazi gani ndani ya ofisi hii na shirika lenu la walemavu linaitwa namna gani? Sisi ni comité de personnes vivant avec handicap et personnes de 3e âge. Mimi ninakuwa presidenti wa hii comité, nikiwa na vice president ni mmoja anaitwa Neema Zubeda Nyabingi. Ninakuwa na wasekretari wawili, mmoja ni baba, mwingine ni mama. Niko na trésorier mmoja ni mama, na trésoriere mmoja ni mama, na trésorier adjoint naye ni baba. Tuko na ba conseiller, tuko na komite yenye inaundwa na watu 8. Ndio papa president, SSTV inakushukuru sana kujibu vema kwa maswali na kuzungumza kama vile mkuu wa walemavu. Asante sana, nashukuru nani kama journalist.